Uoči Velikog petka počele su udarne pripreme za najveći kršćanski blagdan Uskrs. Tržnica je puna, a u trgovinama se peglaju kartice. Potrošiti koliko god treba, jer je to jedini dan kad mi djeca sva budu tu, unučad i tako dalje. Što se uglavnom nađe na stolu za Uskrs? Standardna stvar, šunkica, jajca, sira i vrhnja, luka i tako. Što uglavnom kupujete? Pa znate, standardno, što se za Uskrs kupuje, jel? Tako da, po starom običaju. A po starom običaju će se, iako je gospodarska situacija u zemlji iznimno teška, napuniti uskršnja košarica koja se mjeri u 3 kategorije. Bogatija, koja ove godine iznosi 1594 kune, druga je ona srednja koja iznosi 1142 kune i treća je ona najskromnija koja iznosi 620 kuna. Najbogatija potrošačka košarica sadrži bakalar na Veliki petak i janjetinu, a najsiromašnija završava na razini srdelica i svinjskih lopatica. Ona srednja košarica umjesto janjetine ima odojak, umjesto bakalara ima oslić, umjesto kuhane šunke ima rol šunku, dok ona najskromnija košarica ima na Veliki petak srdelu, a za sam uskrsni ručak i doručak ima kuhanu suhu plečku. Ne treba zaboraviti da je u Hrvatskoj preko 313.000 građana blokirano, više od 80.000 prima minimalnu plaću, njih preko 38.000 radi bez plaće, a prosječna mirovina je tek negdje oko 2.400 kuna. Kada je jasno da se ni od redovitog primanja ne mogu pokriti osnovni troškovi, a kamoli i neki dodatni, teško je očekivati da će si pojedini građani moći priuštiti i onu najskromniju košaricu. Ništa posebno, pošto posla se nema, ne radi nigdje niko. Ne možeš puno ni potrošiti. Nije bitno koji je praznik, da li je Uskrs, da li je Bajram, da li je, nije bitno šta je, uglavnom sve je teže. Nemoj, molim te, tek sam u mirovinu otišao, nisam još ni dobio. Iako je za razliku od Božića uskršnja shopping groznica ipak nešto manja, i ona ima svoju cijenu. Jer bez obzira što će se građani zaklinjati da su oni duhovni blagdani, ističe Sever, još uvijek se drže tradicije. Prisjećaju se kako je to bilo kada su trpezu pripremale bake, njihovi djedovi i roditelji. Ali to je nažalost sve teže i to čini sve manji broj ljudi.